football Titi part jasari somthum pathum na ngai khavele ta ila tun season a hian European Top League sang an khel to china club pahnih chau latlomia lawan oma Liga Portugala Benfica hi an latlomia lawa match somni an khel to atangin tumsom pathum chakin tumsari draw an neya Turkish Top League a po hian Fenerbahce hi latlomia lo bokin match somni vek an khela tumsom pathum vek chakin tumsari draw an neyani Benfica hi Jose Mourinho kai shoi club an nia Fenerbahce hi Mourinho team din an thuam that bel Mourinho an Benfica akai shoi ma a akai shoi thin kha an ni Mourinho enkol mek le enkol thin club te hian tun season an khel to china hian twal chung league sang bera klom an pumpel thei zel ri tlat Premier League club West Ham hian season an mang cheleya Premier League te bula among bera anom lo chung hian Premier League season kal meka goal chhuat tam beran niya goal somli pariat an chhuat ling towa open play atanga goal chhuat tam zual pathum na an niya goal somthum an chhuat ling to open play ya anni aya goal chhuat tam hi club pahnih chau an omti na ani set piece atanga goal chhuat tam lama po pathum na an niya corner big atanga goal chhuat tam ber an ni tel boka corner atangin goal som pahnih te meu an chhuat to ani khingpuite laka goal shot ma chhon tam zual pathum na an ni boka Jumzathum samruk te meu goal shot an machon to shot on target machon tam ber ni bokin an goalkeeper po arim renga an goal zone an khingpui club ten jumza somthum lai an shot ling to ani clean sheet nei tlem ber an ni mek boka jum khat chau clean sheet an la nei hetiang tak maya season mang chia an ni awang hian tlar hnung lam phei hi chu thom that an mamo zual leya Chelsea atanga Excel disasi an la lut po kha thil ti om takani season kalmek an khel to china English Premier League mai ni lovin La Liga te Serie A te Bundesliga le League 1 te po tel vekin European Top 5 League a West Ham aya goal chhuat tam tu ma anom lova West Ham goal chhuat zat chhuat ling po an om lovani hei hian West Ham din mun chiat zia hi atifia le bok ome English club West Ham atanga Brazil club Flamengo panta Lucas Paqueta transfer chungchanga khan ama Paqueta khan a transfer fee then khat atum ve ani ome report then khata tarlan ani danin West Ham khan transfer fee euro maktadwe somli pahni an phuta Flamengo khan euro maktadwe somli pakhat point pahni panga chau anin huam thunga chu wangin anin rem thei mai lova hetiang kara hian Paqueta hian euro noi sari le singa transfer fee a hian tum ve in huam ta in Flamengo hian euro maktadwe somli pahni West Hamina an phut zat an tlin ta chi a tichuan anin la lut theita ani Paqueta hian euro noi sari le singa hi Flamengo a kum nga chunga a hlo tur atanga pek ain huama in huam lo se chuan Brazil club ain zir chuana hi azom thei kher lo mai theye hengte te hi transfer tingai nom tu atling thina ni transfer marketing azir chianna atangin tun hnai kum nga chunga net spend angzonga Premier League club sum mang tamber chu Manchester United anni net spend kan ti hi aom zia chu clubin sum aman zongzong amu zongzong aya atamna ania entirnan Manchester United hiam player leinan pound maktadwe za mangta sela player shalna atangin pound maktadwe somruk la luta boxe an net spend chu an man pound maktadwe za atanga an mu pound maktadwe somruk pai anianga an net spend hi avain pound maktadwe somli ani don ti na ani chutiang ang net spend a chuan Manchester United hian pound maktadwe zaruk somsari panga te meu an manga Arsenal hian dotin pound maktadwe zaruk somruk pathum an mang boka Chelsea hian pound maktadwe zaruk somnga pakhat manga dotin Tottenham hi palina an nia pound maktadwe zanga somsari pali an mang sum mang tam zol panga na chu Newcastle niin pound maktadwe zali somni pali an manga pangana Liverpool omin pound maktadwe zali somni an mang Manchester City hian suman mangtlem leya pound maktadwe zathum somkwa paruk chawan manga pepakai shwai City hi Big 6 baka Newcastle telin sum mangtlem ber anni City hi net spend lama hian an summan atlem em na chan chu player an shalna atanga sum tam tak an lak lu wang ani United hi sum hang tam ber ni chungin an hlotling ri lo leya Arsenal po hi season an mang thaviau thin na chu a thaji kluak thin lova champion no moi an la choi tel hlei thei lo Chelsea Liverpool le Manchester City te hi champion no moi choi tam zual an nianga Newcastle le Tottenham te hi champion no moi choi thang an ni lo awangin
Carabao Cup le Europa League no moi an choi te kha lotling lea in ngai na tham an tan chuan atling o me classic transfer kongka league langsar tambera an khar towa ma se Turkiya ero an la hong anni hian February ni ruk thleng an hong dona chu wangin anni hi chuan player an la lu thei ani ma se Turkish club Fenerbahce in Saudi club Al Ittihad atanga N'Golo Kante laklu an tumna ero lotling lovin club lamin document ti felngai an neite anti felman lova chu wangin transfer apuitling man talova hemi chungchanga hian Fenerbahce hian Al Ittihad hi andem hle thu chuate po an siama Kante transfer chungchanga kanti turte kanti felman veka akentel any series chungchang po kanti felman vek player terem ti na po lak vekani ma se transfer matching system lama Al Ittihad lam hian thil antidik lova chu wangin transfer a hlotlin lo pha antia Fenerbahce hian FIFA hena an boina chinfelna hun peturin an dil zui boka ma se FIFA hian an nol sakani chu wangin an tan chinfelna kong om chun chu Kante hi free transfer ani chawin anita a chu Al Ittihad lam hian hrethiamin Kante nena contract an nei anti topa Kante hi free transfer a siamin chumi mangchuan Fenerbahce nen hian an buaina an chingfel theita a Kante hi Fenerbahce hian free transfer in an laluta ani Turkish club hin kumsang hi somni pariat thlengdai contract an zia pui N'Golo Kante hi kumsom thum palimi ani ve towa kumsang ni somni pathum khan Chelsea chua sanin Al Ittihad azoma Saudi football a khel nuin European football khel turin Europa akir leta ani anram France tan po Kantean European football a khel hi thillom om atling dona World Cup khel turatana in buat saina ani dona wangin Kante hi World Cup a ram io tlak alani MT an fia theina tur ani English attacking midfielder Harvey Elliott hi anopan zualai khan club lian engemazatin anin chuwa talent anei that ema wangin ama du te po kha an shol hle ma se Liverpool zoma thlanga Liverpool a khel phak ve thin tho ma sela ain be se angin mun achang tam tok thei lova ki player ani phak lo ti chuan lonin player poimo jok ani theina tura angai Aston Villa azoma ma se Villa tan hian Premier League a match nga chau la khelin chu po minute za som chawania match khat le minute somni ang chau a khel ti na ani in elna danga a kheltenen season kalmeka Villa tan hian match kwa chau ala khela goal khat a khung minute a khel hi avain minute zanhi somsari pasari ania chu match khat minute somkwa angzela chut phei chuan match thum le minute sari chau ani lona anin hodana hian thuthlung dang an neitela Villa tan Harvey Elliott hian match som a khel tlingani chuan Villa hian Elliott hi an lei ngei atul dona amana paul maktadwe somthum panga an sengang chutiang tur chuan Liverpool le Aston Villa in thu an thlung fel sa diam ani hetiang kara hian tuna Villa kai hroi tu Unai Emery hian Elliott hi angeta laklu adu si lova ma se lonin an holak lo to boxi chu wangin Villa hian Harvey Elliott hi an chorngam to lova Harvey Elliott tan ber hian apoi zual FIFA World Cup a anram io achak te lul nen adin munatang hi chuan FIFA World Cup a ram io phak ngaina aom talavani Villa hian an chor miau lo chuan match fitness po anei don lova a level hi aniam pha don transfer market a po a hlutna aniam sotang Aston Villa kai hroi tu Unai Emery hian Harvey Elliott hi kan ruah manna kan hril chiang towa engma adang lam lo ani hi mi thatakania kan du po chiang takin asia atia Harvey Elliott hi an leidon lo ti an hril thlap to Barcelona in ho ani awangin anin kol chun zomri ero atul don ani Harvey Elliott ana base chete la omve thei ero Aston Villa hian in elna an khel sanga an thleng sang ani chuan match somru kheltlin na chance an nei dona chu an thlenga ni nga chuan Villa hian Harvey Elliott hi an chhor ngei atulna alian don player then khat an chuatira player thar nei bok ma sela player poimo te halutuk tur chok jang khai tu atan an lama mo ve theya hei chau hi Harvey Elliott tana base tur omachu anitari in khel result kan soima in thil dang soita lokila Dutch legend ro pui Johan Cruyff khan ti hian soin football kheldan phunga hian lungphum poimo alai ril poimo pakhat chu ball pakhat chawa oma chu wangin chu ball chu chan ngei imamo ti hi ani he ngai tuana hi positiona chungnun pialam thil dai ania
game thunun lam soina ani ball changti min game tempo an keng zel theya khelmuala an play tambik na tur area po an thlang theya an khing puite inveng lo thei lovin an siama in siam rem lo thei lovin an mani ngai ven lo thei lovin an khing puite an siam thin ati ani Johan Cruyff philosophy hi chu attacking game positional play manga khel chua chuta chuan che dan phung om zeril takneya siam rem zungzung angai thina ball chanin pass thei mai tura teammate lo in siam rem zungzung angai ball chan chu thu nei tu jok ni na pakhata ngain mun ol le hun nei tu angmain achan thina chu chuan an khing puite in ven na chut cha konga puin chance tam jok an siam thei pha thin atoi zonga soi chuan Johan Cruyff philosophy a hi chuan ball chan tam satli anilawa ball thununa chumi kaltlanga game thunun chumi a chuan game kalmang duang taka soi dang lama na taka attack chu Dutch legend ro pui Johan Cruyff philosophy ani football hi ngai tua chen pau le arila philosophy kalmang sang po atam le Johan Cruyff hi philosophy nei thaber pola soithin ani ti po kan shelhom ome in khel result lam soi kai ta ila Nizan Khan in elna sang khel chun zomania chungzinga chuan Spanish club te in elna Copa del Rey quarter final khel ania heta hian Albacete khelmola Barcelona chakin golthum luna match a hian minisam thum pakwana a deonga siam sakatangin Lamin Yamalan Barcelona ma asoi puya second half minisam nga parukna a Marcus Rashford siam sakatangin Ronald Araujo an Barca ta na khung bela hun top don hai minisam riat pasarina a Xavi Moreno an Albacete tan khung vele bokma sela goldang lubel talavin Barcelona hi gol ni gol khatinan chaka ti hian Barca hian Copa del Rey season kalmeka quarter final paltlangin semi final anin hlang kai ta ani anni hi quarter final match ma saber khel anni awangin quarter final match khel ma bak hi pathum ala oma zanin dar khatle chan veya Valencia le Athletic in machonin Alaves le Real Sociedad anin machon don boka ninga ni zan lai pel dar khalle chan veya Real Betis le Atletico Madrid anin machon don boka ti chuan semi final lute an chiang kimang he in elna Copa del Rey a hian Real Madrid an tlatowa chu wangin Real Madrid tan champion no mo choi ngai na aum talawa Barcelona tan hian champion na chance asang zuala ngai ani Germany a German Cup quarter final khel ani boka heta hian Leverkusen in an mikhwal FC St Pauli sithum final neya France a Coupe de France run up 16 khel ni bokin heta hian Reims in sithum fain an mikhwal liman san neya Marseille in sithum fai vekin an mikhwal Rennes an ne ani Serie A poni zana match khat khelania Bologna khelmola AC Milan lenglutin mikhwal team Milan hi sithum final chaka golma saber hi minisom ni na a Ruben Loftus-Cheek kan khungin minisom thum pakwana Christopher Nkunkuan penalty atangin Milan masruaina abel cha AC Milan hin first half asin hi 5 ma an shoi nuin second half minisom li pariat na a Marcel atanga an laglu Adrian Rabiot mangin an goal thumna an khunga goldang lu bel talavin AC Milan hi sithum fain an chakani he match ha hian Milan hi an film leya ball an changtlem zoka Bologna hian an attack viauna in goal shot voi som pakhat an nei atangin voi ni chau Milan goal zone an peta AC Milan ve thung hian voi sari chau goal shot an nei chungin goal zone a voi ruklai an peta khel nget jok an ni na an chak pui chiang hle ti hian AC Milan hi Serie A te bula pahni na ni chun zom zelin maswai tu Inter Milan an phak lo na point riat atangin point nga a anti zima champion be seina an nei zui ta zel English club ten elna Carabao Cup semi-final second leg po khel niin Arsenal in Chelsea an mikhwala team pahni te hi Stamford Bridge ha anin khel tum first leg ka golthum gol niin Arsenal hi an chak towa chu wangin second leg ka mual nei tu Arsenal hian din mun thataka ding chungin Chelsea hi an mikhwala ni ma se first half big phei hi chu in khel munam takti tur ani lem lova Arsenal defender hin kapi goal shot thatak Chelsea goalkeeper Sanchez san thazeta alodan sakte Chelsea midfielder Enzo Petratak Arsenal goalkeeper Kepa Arrizabalaga an alodan sakte kha chance tha langsar zual ti thei an nia Arsenal hian first half an norzok ma chakma mo gol khungei ma mo Chelsea hian first half Arsenal hi an hlaudewe mo ti thei turin an khela second half ero game anung ta shet Chelsea po hian an attack na sa zuala Arsenal point huaisen choin inven ringot tumbik lovin an norve zel
hetiang kara hian hun tha in siam ero an har sat dun leya hun top dona ero Chelsea tan thile dam in kar ani to awangin game ain open zual ta dewa ma se Chelsea hian an be sei ang goal an thok chuak ta chuang lo an nor lutuk an tuar ta zoka ma kokorea ball vor thatok lo hin kapian tawin Leandro Trossard achang zuya ama a om Declan Rice pasin Rice hian veng tu nei lo Kai Havertz ball du thu sam pezuin Havertz hian zalen takin Chelsea goalkeeper abum nuwa olsam takin apet gola he goal mang hian Arsenal hian sikhat fain Chelsea hian neya first leg in khel result nen in khel pani bel bomin goal nin Arsenal hian chaka Carabao Cup final anin pet kai ta ani hein elna Carabao Cup a hian sangni som pariat khan Arsenal hian final anin pet kai towa khamitum khan final a Manchester City laka sithum final tloma khaminu khan tuntum hi final an lu le masak ber ani Carabao Cup a hian Arsenal hi tum ni an champion towa sangkha zakwa somriat pasari le sangkha zakwa samkwa pathuma teniin kum sangkha zakwa samkwa pathum nuwa anla champion le mi lova final an lu nung bera khan Arsene Wenger an Arsenal hi alakai hruaya ma se tuna Arteta kai hruina hnuaya final an lu masak ber tongin Arsenal hian champion ngai in be seina po an nei lian le Chelsea boss thar Liam Rosenior hian Chelsea na athok thari viauti thei ani lain ngam lo aneya chu Arsenal hi an ni Rosenior kai hruina hnuaya Chelsea hian match riat an khel towa tum ni an tlom na hi Arsenal laka ve ania elpui lian laka result nei that hi Rosenior tan mason angai na langsar ani Seattle version shima heti zong hian soita ila Kai Havertz le kepa Arrizabalaga te hi Chelsea tana khel thin Chelsea atang ngeya Arsenal ina an leite an nia anni pahni hi Chelsea tlom chan lian tak anni Havertz andang zolova Arsenal tan changna gola khunga kepa hi Chelsea in an paltlang zolo thunga Chelsea ina an pet goal tur adan sak Sir Alex Ferguson khachuan ahun lain a player te kha an elpui lian club laka ashal du ngai mi lova a chan pakhat chu an elpui te ti thazual theitu tur an ni na kha adu lovani Chelsea hian Arsenal a player an chhuat tirte erlet an tuar ani bere semi final danga hian zanin zanlai pel dar khat le chan veya Manchester City in Newcastle an mikhwal dona Manchester City hi sinhi faya chakto an nia wangin an din mun a thaleya Newcastle tan ero hunti ratanga attack ngal atul dona ni zanina in khel tur danga France in elna Coupe de France dar khata hian arwalin matchli an khel dona Lorient in Paris FC an mikhwalanga Lyon in Stade Laval mikhwalin Nice in Montpellier an mikhwal don boka Toulouse in SC Amiens mikhwalin dar khat le chan veya Troyes in Lens an mikhwal don bokani heng match nga te hi run of 16 match ani awangin zanina hian quarter final lu tur team panga an chian belang German Cup po zanina an khel chhun zom dona dar khat le minute som panga a Holstein Kiel le Stuttgart anin machon dona Copa Italia a po quarter final match khelin dar khat le chan ve hian Inter Milan le Torino te anin machon don ani kan topic nung beratan transfer thuleng lam soita ila heta hian Fabrizio Romano an atarlan danin James Rodriguez hian US club azom dona MLS club Minnesota United nen indoor mekin ama po hian USA hi apan towa US club nen hian inremna tluantling an nei ngei po be seiniin anin lak lu thu kan hriat thuai po arin omani BBC na transfer thuleng alor khom atarlante soichun zomta ila heta hian mirrorin tarlangin Liverpool chuan Manchester United le Real Madrid te elpuin Crystal Palace atangin English midfielder kum somni pakhat mi Adam Horton hi laklu an tumdona Paul Magdalene songriat man borvel tura ngai hi nipui huna club lian tak te hian anin chu chunzom don ni in alangani mirror vekin tarlangin Manchester United chuan Crystal Palace atangin kum somni parian mi Mateta hi nipui transfer kongka hon huna laklu an tumdon Mateta hian AC Milan panadua ma se medical test thataka apal tlang lo awangin AC Milan hian an la lu du talova Crystal Palace bok hian acham tari ani Football Italia in tarlangin AC Milan Chelsea le Newcastle te chuan Serbian forward Juventus tana khelme kum somni parukmi Dusan Vlahovic hi an beiseya Vlahovic hian Juventus season kalmek thlengchau contract ani awangin contract azia bel lo chuan free transfer in nipui huna alak lu theidon hei hi club lian tak te hian remchanga lak an tumani Metro in tarlangin Manchester United chuan Newcastle atangin
Italian midfielder kumsomni pangami Sandro Tonali hi laklu andua mase Tonali hi Newcastle alim ni in tarlan aom bokani ai new sin tar langin Newcastle chuan French club rim satangin Ivory Coast midfielder kumsom pakomi Patrick Zabi hi laklu andua an zui mek Bayern insider in tar langin German champion Bayern Munich contract mangzo nai kumsom thummi German midfielder Leon Goretzka hi Arsenal in laklu antuma free transfer in nipui huna laklu dan kong andap mek ole khatichin khatun tuma football ti kan ngai thak the chin chu nele photro se